November ni som sang ni som ni panga tho tran ni ania bazar thlir tu te chi bai ule US President Donald Trump chuan tarif lama amhalak na wangin US chu khovel ram house ber le za kai berani ta ti sain poisa la lut tam chin ti lo America khole tui zong zong hne na tarif atanga US sarkarin an sum hu punga tangin dollar sang ni tala pe vek don ti apuang Trump hian khovel ram zong zong laka US an bung ra phur lu man ti pungin heta tang hian US chuan sum tam takalak lu bela Trump chuan tarif atang hian dollar trillion engemaw zat la lutin he hian an ram sum le pai din hmun po na sa taka ti tha in an ram chunga chuan thil man ti sana om tami alo tlukani thu a sai bokani karma sakhan Associated Press chuan President Tamaro rel na hnuaya thil man asang na sa hle ni nan tar langa kumin April thla khan US a thil man san na hi 2.3% ani lain September thla khan inflation rate chu za pathum atling to ni nan soya President Trump tarif ati sana wangin America sum le pai din hmun chu a boina sa hle ni nan ziaka US a chuan mi puini tin mamo manasang zela electric bill apung na sa hle boka chuti line na thar siam lama sarkar a chaklova nikum ain kumina na thar lak hi za som ni pathum zetin na niam jok an ti bok heti lai hian President Trump chuan tarif do tu te hi mi an ni tuna chuan khovel ram ho saber za kai ber kan ni to thilman san na soi thamani lova tunma zong ain stock market price asanga na thok tu ten an pension hunan lak tur saving plan po asan lai berani bok tuna hian dollar trillion kan soi meka kan sum bat turu tak trillion somthum pasari po kan petla thua yang ti in truth social a aposani President Trump chuan tuna hian USA a investment chu tunma zong ain an asa a mun rang rang a thil siam na plant le factory din bel zelani a kan sum pung chho meka wang hian poisa la lut hnem ti lo American zong zong hna dollar sang ni kan pe thuai don ani ati Trump hian engtin nge dividend hi sem don a soi lova adong tur chin engtin ngen bi thlia don po a soi chiang lem lo ani nimin khan Israel chuan Hamas ho hne na tangin ru ro pakhatan donga Hamas ho chuan he ru ro hi Israel sipai officer kumsang ni le som pali Gaza uarathi Lieutenant Hadar Goldin ruang ni in an soi ani Hamas ho chuan Goldin ru ro hi Gaza strip chimlam Rafah khopui hnuai tanela an hmu ti an soya nimin chahnu khan Israel sipai te hne na an hlan ta ni Lieutenant Goldin hi kumsang ni som pali August ni khat khan Hamas ho in Israel sipai an lambun na thia ruang hi Hamas ho in an langal ani Israel chuan Lieutenant Goldin ruang ani MTNN fianga adikani John October ni soma in ka hayan nei hnuwa Hamas ho in ruang som ni pali an thon na ni dona Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lieutenant Goldin chu achung ten an vui thei be sei thu a sai ani Philippines ram mar chaklam chu nimin khan super typhoon fungwang in anuai le ta a mi panhin nun nan chana tuilian le leimin hlau om wangin mi makta duai khat ai tam thiar chuan ni a thlipui hi ala thok na don chawani khochin thlir tu te chuan he thlipui hian Philippines ram hun thuma thena mun ni atom thei don ni in an soya tuna hian thli le ro hian KM sang khat zeriat vela tuam mek an ti ani puan tawngin fungwang thlipui tle ma hian Philippines hian typhoon Kalmegi an tur hrep to a mi zan hi chuang an thi ani kha tuna super typhoon ran thok le a hian Catanduanes province a mi pakhat chu tuilian in ala a Samar province a Catbalogan city a mi pakhat chu in chimina del hlum bokani Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan typhoon Kalmegi wangkhan state of emergency lo puang to a Kalmegi ai khan fungwang hian a zoka a huampo zau zoka nimin khan thlona thlok chuak tur zathum don chu an thula voin lama an ram laili chu he thlipui hian a tuam don ni in an soi Pakistan a Punjab province a chuan Tehrik-i-Labbaik Pakistan TLP te chuan silai kengpol TLP force an din thara Pakistan sipai le police te an dole dona murit ke tual thana phuba kan la don anti October ni som pathum khan Punjab police te chuan TLP supporter ten Gaza in dona ti top nana US ro man na du lawa kong an zo chu murit ke a lo dangin boina na satak ka chuaka mi som pathumin nun nan chan ba ka hliam tur za som nga chuang an oma
TLP supporter te hian Islamabad thleng kong zon tuma police te hian murit ke a hian an lo dangani hemi thukal zela hian Pakistan sarkar chuan tharum thole firfiaka che na wangin TLP te chu October ni somni pathum khan dan pona an hnol ta a hemi hnu hian TLP te chu in hotbook chho zelin Pakistan sarkar in dan pona hnol ta ka chuan Pakistan sipai te le Punjab police te beilet turin sipai an in din ta tian puangani TLP te hi Islam sa khodan firfiak taka zom du political party an nia pathian le Islam sa kho soi chia pu atnam tlem jok te laka tharum tho ching tak pol an nia TLP force commander Husbain Rizvi chuan murit ke akhan kan unaw te chu Pakistan sipai le police te hian asitin an the a then khat chu an halani ti in phuban lak don thu a puanga Palestine dikna chanvo ta na rally kan nei khamon om takin kan kalpuya Islam chuan in humtona in tran puiton turin minzir tirani chu wangin murit ke tual thana phubala turin Terek i Labbaik Party Force TLPF kan din ta a Pakistan Security Force te laka jihad kan puan hi min zom pui turin Muslim unaw te zongzong kan somani ati TLP te hian October ni som khan Gaza Solidarity March chu Lahore khopuya tanga nain Islamabad a US Embassy thlenga kongzo tumin an chuaka Lahore tanga KM somrukvela hla murit ke a Pakistan Security Force te chuan an lo danga boina na sataka chuaka nunna chanjinga TLP hruai tu le police te po an telani soitongin TLP te hian Pakistan in Ramadan an nei sa Islam sa kho muchuak tu Mohammed a soi chiat le Islam sa kho le khabu Quran ti bor ban khapna blasphemy law humhim tu nia in chalin firfiak takaro rel na kalpuin an huam chunga tharum mangin man la a sa kho thila mi puite fui porin voi tam tak police le security force te nen an in nor to thin ani nimin tlai India ramani min chanu dar khal le chan vevel Japan ramat lai lam dar nga perhet khan Japan ram tuipui kama 6.79 li ranginga Iwate prefecture chuan thunei tu te chuan tsunami thleng thei ani thu an puanga Japan Meteorological Agency chuan lirhing wang hian tuipui chu meter khata sangina phone thei don ti sain tuipui kama ommi puite chu inven nan mun hi matlan cheturin an hriat tira ni jandariat khan tsunami warning hi an hlib le ngala har satna le boina lian tham thleng report om lo ani nimin khan Syria President Ahmed al-Sara chuan US a thlenga kumsang kha zakwa somli paruka Syria ram din ani tangin Syria ram President in US atlo voi khatna ni a US chuan al-Sara hi mani lok khan helpolan puanna an hli sakani al-Sara hi helpol hruai tu ni in nikum khan Syria ram hun rei tak ro lo rel to Bashar al-Assad pai thla in Syria ram ro rel tana voin hian US President nen White House a anin komang al-Sara le Trump te hi an voi khat in hmu na ni lova kumin mei thla khan Saudi Arabia khopui riata anin hmu to a tuntruma hian US hian al-Sara hi Islamic State do na konga US kai hruai pola telve turin in rem na zia pu an tum don ni in Syria rama US palai Tom Barak chuan a soya US hian Israel le Syria in kara boina thleng le turveng turin Syria ram khopui Damascus bula sipai hmun military base da tu meka wangin al-Sara hian bethani inalang al-Sara hian September thla khan UN General Assembly a thu a sei to a Syria ram mason na turin khovel ram dangte puina deal kual meka kumsom pathum chung zet tual chung boina wanga Syria ram tu cheto ding thar le tur hian World Bank chuan US dollar tu le ding on zani som paruk zetangai don ni in an chutani Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan President Vladimir Putin a thupek bo zuin nuclear test nei dan turan zir chiang mek ti a soi tun thaninga khan Security Council meeting a Putin hian an ram foreign le defense ministry baka intelligence service le civil agency te hena thupek ti chuakin US in comprehensive test ban treaty a chua san chuan Russia in nuclear ral thuam test ngal thei tura in bo sai tur le hemi tan hian rot na siama hne na thelut turin a hriat tirani he meeting a tello Lavrov chuan president thupek hi zomin ma kan langala kanin bo sai na kan zo huna mi pui hriata kan puangang atia US President Trump an US in nuclear test chun zom le atum thua soi chu US sarkar atangina soifia na kan ladong lo atibok President Trump hian Russia China North Korea le Pakistan ten nuclear ral thuam an en chin renga wangin
US po in an tiangan ti ve mai angai don ni in October ni som thum khan a soy ani bazar I lo thlir awangin kan lo me